Football Titi part zaruk som pasarina ngai thavele don ta ila German chanchin burin tlak berte jingami built-in kumsani som pathuma free kick pe thin player sang azir chianga chuta chuan Cristiano Ronaldo le Messi po nilo Andre Pirlo po nilovin player langsar lo jok wan arango hi kumsani som pathuma free kick pe thiam bera thlan ani Venezuelan free kick te kar hian darkar khata kilometer za somthum pali holpha khopana in ball apet ti finfia ania apet na hle chuba ka chuan hetiang taka na apet chung hian free kick atangin player dang zong a in target a ball ada tamani ma se kumsani som pathuma free kick pe thiam ber thlang don ta ila anol pui chuan wan arango hi an thlang kher lawang minglen na hian kentel tam takaneya player minglian jok te anol pui chuan kan thlan arin omani ma se zirchian tak chuan player langsar lo jok then khat hian special na lak tak an lo nei le thin ani Barcelona le Real Madrid in halziate anin du saklo ziate hi football and thin te chuan kan hrachiang le ome khovela darbiro pui berpol El Clasico po a khel tu chu Barca le Real Madrid anni ma se club in huate kara hian football moina alang chuak ve thin thowa football moina bo kui tha khopin anin hongai bik lovani chuta football moina lang thin jinga chuan Real Madrid khelmual Santiago Bernabeu a ngei El Clasico matcha Barcelona player zana chibai an buk Real fans le Barca fans tena standing ovation an pek te hi antel ome Barcelona player pali chawin an mel ma ber Real Madrid khelmuala standing ovation an hlo chuaka anjinga pathum hian El Clasico matcha hlo chuakin pakhat hi chuan international matcha a hlo chuak thung El Clasico b ka ama saber chu kumsa khazakwa somret pathuma Diego Maradona khanin Maradona khan Barca kor hachungin Real Madrid khelmuala El Clasico matcha standing ovation a hlo chuakani ado tu chu Ronaldinho niin kumsang ni panga khan Barca kor hachungin Real Madrid khelmuala El Clasico matcha achet ro pui ema wangin standing ovation a hlo chuaka apathum na chu Andres Iniesta kha ani khan kumsang ni sompanga khan Real Madrid khelmuala standing ovation a hlo chuak anni ba ka hin kumsang ni somni pali ni kummaya Spain le Brazil in kheltuma Spanish role thar chero puizet mai Lamin Yamal hian Santiago Bernabeu wa Spain kor hachungin standing ovation a hlo chuaka Barcelona player nilai niin Spain kor ahak lain zana chibai Real khelmuala hian a hlo chuak ani Real Madrid khelmuala hian Real Madrid player nilautan standing ovation hlo chua a har sa hleya a hlo chuak thei hi an tlem hle hengzinga tel phak te hi chu player thiam satlia lo ve tak anni ati thei bok ome Brazilian playmaker ro pui kaka hian Real Madrid tan a khel toni kha ma se a khel rei lem lova kumsang ni pakwa tanga sangni som pathum thleng chau khelin beisei a phak lo boka match za somni atangin gol somni pakwa chawa khunga asi somthum pakwa anei tel bok ti chuan Real Madrid atangin aro pui thinna AC Milan bok apan le ni kha kaka hian Real Madrid a hun ahman chunga athil riat reng te jinga tha ati ber ti hian asoya kathil soitur hian makti a hlo mai thei ma se Real Madrid ka cham chunga ka hriat reng china ka hriat reng thaber ni tareng chu club ka chwa san tur thu kan ti chian tum kha ani achan chu club president Florentino Perez nen kalin bia ani khan professional diktak niya min hriat thu le chu min mu dan diktak ani thu min hrila chu baka chuan Real Madrid tan hlotlina ro pui tong batura theitop chua tu theina zongjong hlan tuwa min ngai thu a soitel bok liam awanga hun ka chantlem na te kha a mulian lem lo hengte awang hian ania keima atang hian Real Madrid ani emo Jose Mourinho ani emo soichen na lam reng in hriat ngai mi alo Champions League final Paris a khel tuma Florentino Perez ka mu le te khan kanin kwa vonga chutiang khop chuan kan la in ngai na ani ati kaka hian Real Madrid a chua san don khan club president ne na tangin fakna namai lo tak a theihil thei to mi lo tur adonga kha Real Madrid a hlo thlin na le a gol khung te asul no dang te ai khan angai hlu zo ka Real Madrid ngei po a social du mi lo na chan atling zui ta ani
German goalkeeper ro pui Oliver Kahn Argentina goalkeeper Emiliano Martinez le German goalkeeper Manuel Neuer chungchang ti hian soin Manuel Neuer hi Emiliano Martinez ai hian a thazok anung chang hi en ula Manuel Neuer hi khovela goalkeeper thaberani adai reina te a leadership thatakte a thiamna sang takte hi tluk zorual anilo Emi Martinez phei hi chuan a hnai phak lo hrim Argentina tan World Cup no moi a choya wangte Copa America no moi pahni a choya wangte nuizat tu rongkaya a thlak taka a chet na te awang hian a chungchang an soi cham chi ya an fakta mani Manuel Neuer hian match poimo a theina sanjia alantir thina champion no moi po a choinual German national team a po key player zinga atel phak Neuer hi goalkeeper complete goalkeeper thatluan tlingania game a chiar thiam hle achak thatoka shot dang thei turin arin tlak bok Martinez hi chu Neuer level phak tur hian a thorim hle alangai Manuel Neuer le Emiliano Martinez te chungchanga andang lamna lian ber chu khai khin rual lo an ni na hi ani hein fiam nai hian Neuer hian lutna anei tamzok mihring na le midang te zana konga po apoi mo ber te zinga mi chu elpuiten anja che em ti hiania zana ilantir chung chu anja let veang che in chakemo in tlomemo zana ilantir turani hei hi Emiliano Martinez hi chuan atacham atiani Jamie Vardy hian a thian pa Leicester City a khel pui thin N'Golo Kante hi Chelsea tana a khel laia Champions League an champion nu lok khan biak tumin akola chumi tuma athilton chu Vardy hian asoyani kha Champions League final an khel zo khan atuka Kante hi lompuina thu hril turin ka kola ma se min chang lo anu dar kar tlem te a min lo ko leta ka kol a chan theilo awangin ngaidam te min dil ta zoka ka kol alak theilo chan po exercise la a atlana wangle chumi awanga ina awm lo wang ani thu min hril kha khan ain pek zia atifia hle atiani Kante hian Champions League final an champion nu atuka in thada chuang mi lovin exercise la in huna mangchun zom zat ani mithen khat lotlin loma ni khwa po hремang lo khopa lu ti hai anom thin lain Kante ero adang lambik le tlata ai zonna a chian zia tilang tu ain pek na san zia ti fia thar tu atling bok o me Paul Scholes hi English midfielder ngai san ron zinga mi ania ani ang bokin Steven Gerrard po hi English midfielder ngai san ron zinga mi ani ma se club lama English club in Halber Manchester United le Liverpool tana khel an wanglai hun mangral thak an nia Scholes phei chu United tan chawa khel ni in Gerrard po Europa Liverpool tan chawa khel ani an khelna club atanga thlir chuan anin huat te po arin om thei o me ma se professional footballer an nia anin holo tun thleng po hian an kara in huat na aom lova an khelna thin club in hol he ma se la mimala an seng lut lovani chumi a hnekin anin ngai sang hle chumi chenna pakhat chu Scholes an Gerrard chungchang a soina hi ani zona zo tu in Paul Scholes ne na hian Gerrard nge nangma thazok ti na zota Scholes hian ti hian a chang ka ngai dana chuan Gerrard hi match winner zok ni in ka hria ma se ani hi a khelna tur hmun dik taka a khela chu wangte po chu ani ma na keipo ti ma tangkai takin ka tel veya ti ma top ke chuan ka thok tam zoka ma se Gerrard chuan mimal angin a thok tam zok Liverpool a athil ti angte hi ka ti ve thei ka ring lo United ta ka ti angte hi chu ati ve thei mai ero ka ring ka hrelo le engwangin nge ati ve thei lawang ti hi ka ngai tuana om chu ani ma se Liverpool a ati angte ero ka ti thei ka ring lo ka thei lawang ati ani Paul Scholes in ngai tlom takin ramtana a khel pui thin Steven Gerrard hi a fak ti theina lai awmanga chu baka chuan Gerrard ada sanjia alang chiang hle ati thei bok o me Scholes hi chuan tima thataka tha tho tu nia ain hriat lain Gerrard hi chu team khai tu ama a timin ngana tamzoka angai kema ain Gerrard a hian team ain ngat lian zoka Gerrard hian team a khai na sa zoke ati ani bere topic danga luta ila Leeds United striker mizote poina kan hmel hriat Patrick Bamford hi Leeds United player alani renga ma se kumsam thum pakhat mi ni ve toin a hun nung lam amang mek klaba senior player chanchang zinga mi ni ma sela
club kai hruai tu Daniel Farkan adim lo hlea amalam hun ruwa manna Bamford hi atel lo thu hrilin club dangpana achuak lawani chuan under 21 squad a training anei tur thu asoitel bok team cochin Bamford hi athlau thlak na chan ber chu fitness thil wangani ama Bamford ngei po hi asoi pui to thu asoya liamin atlak bok na satem Bamford hi English Premier League khel tur chuan a fit that hle angai tu hnai season ni chungin Bamford fit zo ka be sei ngar to a ma se be sei kan la mulo English Premier League a kan tan player poimo zinga atel theilowang ati ani football hi achang chuan amoi viawa ma se achang chuan player te tan po ana vengo tang ti pui thei tur thil hi a thleng thin football ken telania Patrick Bamford po club dangpan narem chang anei nola amangai lit stan rin athan ve ngar thin na kha tuna chuan apoimo talawa club zokin anmamo ta si lawa atan anazonga lakdon phei chuan lakna thei tak ani arin Arsenal hian Mikel Arteta hnuaia na satakin ma son ma sela team thatak ni chung siin champion no moi choi an har sat hlea hetiang kara hian player te a ero inrin tok na alian tial ni in alang tu hnaya an defender poimo Gabriel po tong chuak ta in ti hian asoya chuan lam kan nei thiang lawa kumthum liam ta khan kan thei top choin kan theia piang kan tia ma se van duaina chete kan nei mai chau ni in ka hria kan vai hian no moi lian tham kan choi thei ti hi kan hria kan in ring tok hle bok kan manager in min hril apiang ti turin kan in sor binga kan ti tur ti thlap kan tum khoyange mason kan ngai ti te hi kan tin zone ania kum in hi chu adanglam to nge yang player lo lu thar te hian min puina sa thei le tura ka ngai anni mi thar te nen hian chak taka omsa kha chakle zolin kan mek ani heng te hian min ti phur le atia Gabriel hian Arsenal tan season tharlo tur hi adanglam ngei to tura angaya an hlotlin ngei aring hle London club West Ham chuan kumsom ni parian mi Walker Peters in remna an nei pui nuwa an la luta a free transfer la lutin English right back hi kumsan ni somni pariat thleng dai contract an zia pui ani hi Tottenham Academy a inzir chuak ni in senior level a Tottenham le Southampton ta na khel to a Saints tan phei chon match jani pani lai a khel man season liam ta thleng khan Southampton tan khelin English Premier League atanga an relegate nuwa anin chua zalen ta thunga West Ham hian free transfer in an la lut vele ta ani heiwang hian Peters hian English Premier League a khel chun zom thei don ta bok Brighton striker Evan Ferguson hi Italian club Roma in laglu tumin hunange mochen andora athupungin in remna po an nei to a chumi hnuwa medical test an nei hun tur te po an ti chiang zui ta a Roma hian Evan Ferguson hi lonin an ho don ani Brighton hian Evan Ferguson a theina hi sang le ma sela an ring tok meu lawa chuwangin player in rola an nei thei lawa Roma hian rem changa la in season thar tluanin an ho don ta ani kumsom ni mi hi sahni somni pani somni pathum season kha aman that ema wangin PFA Young Player of the Year choi moina dong thei tura chhop chhuwa zinga atel phak hiala khati level khan club lian then khatin an hel na sa hle amanatan Brighton hian Paul McTadoi za hialan chiara ma se be se phak zui ta chia lawa chuwangin Brighton a po hian atlatlum ta lawa lonin Roma tan a khel don ta ani Manchester United chua san du Marcus Rashford chuan a khel chak na Barcelona lam apan don ni in alanga Spanish champion hian English forward hi athupongin in remna an nei pui to ti BBC in atar langani Rashford hi Manchester United atanga inzir chuak ania Aston Villa a lonin a khel ti lo chu club dang kor ala hangai lova ma se tuna United manager Ruben Amorim nen hin ankar thalawin Rashford hi United a ataklum lo zuala input chua du ta hialin Barcelona lam apan don ni in alanga Barcelona hian Nico Williams laglu antuma ma se an hlotling zo lova Liverpool forward Luis Diaz an be sei velea ma se an hlo chamle ti chuan Marcus Rashford a insor bingin an min theita a kumsom ni pasarimi hian Barca tan khel achak thu asoi to bok nen inrem na kong anzo ta zel ani Rashford hian United ta a hlo tam hlea kartin paun nuai thum sing ni sanga a hloa United ta player hlo tam zual panga zinga atel phak Marcus Rashford hian Manchester United atang hian Barcelona hi
transfer puitling in leinghet angkhan azom don lova Spanish champion Barca hian lonin Rashford hi an ho phot don ani season thar tluanin Barca kor hain lonin a khelanga chumi pia lam transfer ero chu a hrana indoor le angai don Rashford hian Barca hian lona a khel theina turin tuna United a hlozat aya tlem hlo ain huama United a hlozat aya 15% a tlem zok a hlo don ni in tarlan ani English champion Liverpool chuan French striker kumsom ni pathum mi Hugo Ekitike laklu antumna konga hlotlin lampan zelin Ekitike khelna German club Frankfurt nen transfer fee a anin remti Sky Sports chuan atar langta a aman hi Paul Magdalene somruk pakwa ani hei baka hian add-ons kan ti mai thin impact bel theina tur da telin heng songjong nen hi chuan Ekitike man hian Paul Magdalene somsari pariat a hol theidon red chian Paul Magdalene somruk pakwa hi pek masaka an neyang Euro poisa chuan Ekitike man hi add-ons nen vek Euro Magdalene somkwa lai atlingani dollar poisa phei chuan dollar Magdalene za chuang dai a hol ani transfer fee a club pahnih anin rem ta ka wang hian thil aol sam zual don ta a ma se ti fel ngai mabak ero ala om chu wangin Ekitike hi Liverpool hian officiala an laklu thu puang turin ni engemoti chung chu malak an langai don ani Ekitike hian English Premier League pan a hre lova Liverpool hi azom hre lo awangin indoor na po atluang hle Ekitike hi France a rim sa piang ania apiana khoklapa hian inzir chuakin a inzir chuana rim sa hian senior level football a po bulatan ma se mun nget achan ngal mai lo awangin Dennis klapa lonin a khel zok boka chumi nu chon am player tangkai ni zuin France club lian PSG in kumsang ni somni pahni ni puilai khan lonin an ho velea chumi nu chon sangni somni pathum ni puilain an leizuya BBC na tarlan danin PSG khan Ekitike hi Paul Magdalene somthum point paruk sengin an lei ma se PSG a atlatlum lova season khat acham nuwa lonin Frankfurt a khela German club Frankfurt hian lei nget zuin ma se season khat chaw Frankfurt a hian player nget pa ngai angin a khel don ta ni in alanga Liverpool kor hain season thara a in lan ngei arin om ta hle PSG tan khan match somthum pathum khelin goal li chawa khunga assist rum li anei tel boka Frankfurt tan hian match somruk pali khel toin goal somni paruka khunga assist som pali anei tel boka season manzo tak chia kha a kheriara season ahman that ber ni in Bundesliga match somthum pathuma goal som panga khungin assist pariat anei tela Europa League ka match som pani khelin goal lia khunga assist rum thum anei tel boka DFB pokala match thuma goal thum le assist rum khat nei tel bokin sangni somni pali somni panga season khan in elna sanga club tan match somli pariata khela goal somni pahnia khunga assist som pahni anei tela match somli pariata tangin goal contribution somthum pali lai anei season masa a che thalhuai tia soi thei nima sela anau panzua lai atangin talent nei tha tia soi jinga mi ania ma se ain vor lok thei lova season masa a ain vor sang ta dewa club lian jok ten sum tam tak the chuain huamin an rim zui tabok ama point bung thar kaina rem chang anei phata ani Liverpool hian Alexander Isak laklu an latum chunjom zel boka a khelmek na Newcastle eroin shal an phal lova Newcastle ka thwe tu Eddie Howe ngei po in season thara Isak an hne na ala om tur thu in ring tok takin asoya kumsomni pangami Swedish striker hi chel atum ru hle Liverpool hian Isak hi lalu theidon takmo transfer thuleng kan soimain in khel result le abe bom lamte soima sale ta ila UEFA buasai UEFA Women's European Championship sangni somni panga chu quarter final khelzo anita a semi final line machon turte chiang toin quarter final match nunung bera France le Germany match team te in khelin he match a hiam minisom pathum na leka Germany player poimo Katrin Hendricks red card choya wangin no chua ania Germany hian hun tam jok player tlem jokin an khel angai pha hemin hulak minisom pangana France hian Grace Giyoro penalty goal mangin man shwai zuya mase minisom ni pangana Germany hian nusken mangin an sut vele hemin hu hian goal dang lu bel talovin extra time minisom thuman khel chun zoma goal dang alu bel lo zela chu wangin penalty shoot out mangin chin fel an nia heta hian Germany in pet masa jokin penalty shoot out a hian
tum sari ve team pahnih te hian an peta Germany hian tum khat chau pet goal lovin France hian tum ni an pet goal lova chu wangin Germany hi goal ru goal nga in penalty shootout ta an chaka semi-final an lut ta ani ti hian Women's European Championship sangni somni panga semi-final match ha tholeni zana hian England le Italy anin machonanga nilai ni zana Germany le Spain anin machon don bok ani final match hi July ni somni pasari pathia ni zan dark wale chanvea an khelang pathia ni jing khan USA a Major League Soccer match ha Inter Miami in New York Red Bulls golnga gol khatin an sopa he match ha hian Lionel Messi an gol ni khungin assist tum khat anei tel boka a tholok le pekhle Jordi Alba pet gol tur asiam sakte phei khachu player tamberina anti theimia lo tur na chang an hriat mia lo tur tia soitlak ani a pet gol tum nia an rin tok zia le gol ma a chi ai lo zia a fim zia alang chiang hle bok ti hian Messi hian MLS season kal meka match som pariat khel to in gol som pariat khunga assist tum sari nei telin a match khelzat ain goal contribution anei zat hi pasari in atam zok ani season kal meka in elna a khel ranga Inter Miami tan match somni pakwa khelin goal somni pali akhunga assist tum sari anei tel match somni pakwa tangin goal contribution somthum pakhat anei ani heiba ka hian Messi hian a career ra ram le club tan senior level B ka match sang khat ja som pali khel tling ta in goal zaria som sari pali akhunga assist sathum samriat paruk nei match sang khat ja som pali atang hian goal contribution sang khat jani somruk lai anei tling dera football history a Messi aya goal contribution nei tam an omlova record asiam to te apun tir ta zel ani Messi goal khung dan bik hi soizaw talokila penalty tumza somli pakhata pet towa chutatang chuan tumza som a pet gola free kick atangin tum samruk pakwa a pet goal towa penalty area pon atangin free kick goal telmia lovin goal za akhung tling towa penalty area chunga tangin penalty goal telmia lovin goal zanga somkwa panga akhung tling to boka ake velamin goal za sari somthum pathum akhunga ake dinglamin goal za pakwa akhunga alu in goal somni pariat akhung boka atak sapeng dang mangin goal li akhung tling to bok tichuan Messi hian penalty goal telmia lovin a career a hian goal za sari somruk pali akhung tling ta a hetiang lama ama a record chel tu Cristiano Ronaldo record khumin Ronaldo hian penalty goal tel lovin goal za sari somruk pathuma khunga Messi hian New York team laka hian Ronaldo record hi ani rualba ka akhum zuita ani chuwangin Messi hi football history a penalty goal tel lova goal khung tamber anita a asul nu hi aro pui hle Ronaldo hian match sang khat jani somriat pakhat a khel towa Messi hian match sang khat ja som pali a khel to thunga chuwangin Messi hian match ja somruk pasaria mangtlem jok chungin Ronaldo record khumin record thar asiam ta ani mase anni pahni hian in khel anla cholsan lova goal an khung bel zel don ti hi soilok ngam ani boka chuwangin Ronaldo hian ale bel le ange Messi hian akal san la zualang ti hi achan na kan la mudon ani transfer thule ngai thak chun zom ta ila BBC ina atarlan te hi soima sale te ang heta hian telegraph in tar langin Manchester City chun English midfielder kumsomni pani mi James McAtee West Ham le Frankfurt na laklu antum mek hi pawn maktadwe somthum panga an chiara hetiang ja sum the chungam tan chuan lei thei ani don ta ani football insider in tar langin Real Madrid chuan France defender Liverpool ta na khelmek Ibrahima Konate kumsomni parukmi hi na kumsangni somni parukni puilain free transfer laklu antuma anin ring tok le boka Liverpool hian Konate hi contract anzia tharpui thei lova chuwangin anshal mai rin na lian le ma sela hetiang bawro kara hian Real Madrid hian Konate hi free transfer in nakumni pui huna anlak lu thei nge anla in be seifan ani Spanish sansin bolian ten tar langin Brazilian forward Real Madrid player poi moni bok Vinicius Junior hi Real Madrid in contract tharan zia pui thei lova Vini hian Mbappe lozat lo aphun ni in tarlan ani Real Madrid lam hian Mbappe lozat hi Vini hi pek antum si lova chuwangin Vini hi alung oilo hle ni in tarlan ania tuna hian Saudi Arabian club ten thuk zokin an hel zui ta boka
Real Madrid le Vini inkar boruak thalo hi rem changa lak tumin Saudi Arabia lama Saudi club te hian Vini hi senglu antum mek ani heti lai hian report hen khata tarlan dan chuan Saudi club te hian kumina tan chuan Vini hi beise chunzom to lovin nakum sang ni somni paruka thatharin thuk zoka zui antum ni te point antar langa Vinicius Junior le Real Madrid inkar boruak thalo hian hrin chua thuleng eng emo anei chunzom zel tura po ngai ani France chanchin bulian li kui bintar langin Real Madrid chuan Arsenal atangin France defender William Saliba kum somni palimi hi laklu antum mi rorin tar langin Manchester United kai shwe tu Ruben Amorim chuan tuni pui transfer kongka honlai hian player thar pahni tal lak belle atumani Portuguese chanchin buten tar langin Manchester United in Sporting atangin Victor Gyökeres kum somni pasari mi laklu tumin ma an la chunzom zela Arsenal zom ngei tura ngai Gyökeres hi Arsenal hian transfer fee chungchanga Gyökeres a khelna Sporting in remna anla nei pui theilova hetiang kara hen United hian Gyökeres hi Arsenal lak khal antum hle ma se report hen khada tarlan dan chuan Gyökeres hian Manchester United hi pan adu lavani Football Italia intar langin Manchester United chuan Francesco Pio Esposito kum somni mi Italian forward thang duang tak hi Inter Milan atangin laklu antum ani hi January thakhan laklu antum towa ma se Inter Milan in anlo nol saka tuntuma hin United hian thatharin andor vele ani code offside intar langin Tottenham chon Ukrainian defender Bournemouth na khelme kum somni pani mi Ilya Zabarni laklu antuma Bournemouth ina an chirna zat pek anin huam ni in atar langani Football Insider intar langin Nottingham Forest chuan English midfielder kum somni palimi Aston Villa player poimoni bok Jacob Ramsey laklu antum Northern Eco intar langin Sunderland chuan Paul Magdalene som pasari point panga the chuain huamin kum somni parungmi France forward Italian club Sassuolo tana khelmek Armand Lauriente laklu antum mek Italian journalist Fabrizio Romano tarlante soichun zomta ila Cameroon forward Brian Mbeumo kum somni pangami chuan Manchester United ta ziaka contract da thei turin medical test thatakin apal tlangta a Cameroon forward le United te hian ziakin contract anda thei to dona officiala anin laklu thu puan ani thuai beisei ani Italian club AS Roma chuan Flamengo atangin Wesley laklu antuma athupongin inremna annei pui towa amanatan Euro magdadoi somni panga baka add-ons anda telani Wesley hian heltu anei nuala ma se heng zinga hian Roma pan hi adu bera heiwang hian Italian club tan hian kong awl samphani in alang Turkish club Galatasaray chuan Napoli atangin Victor Osimhen an lei nget don ta a club pahni ten inremna nei to in documenti felngai angte ti felma bak an la neya hengte hi anti felani chuan jekin contract anda toang Galatasaray hian Napoli hne na Euro magdadoi somli an pe anga chuba ka chuan kum khat chungin Euro magdadoi somthum panga an pek bel theidona an inremna hian sell on clause 10% anda telani Portuguese club Benfica point Brazil club Palmeiras atangin Richard Rios an la lu dona inremna an nei puito ma se jekin contract an la da lova athupunga an inremna hian chin felngai maba claim la om an chin fel nuwa jekin contract an da don ani ole khatichin kha tun tuma football ti kan ngai thak thei chin chu nile photro se